Assalamu alaikum sağol seyirciler. Haberler vakti keldi. Bugunun esas hadiselerining haqida bizning muxbirlarimiz tarifati. Bugun programmamizda Aqmejitden Amitxon Sultanning doğanına 97 yıl to'lg'ashini munosabatining xatirat tadbiri olib kechdi. Millatlararo munosabatlari komitetining yangi raisi o'zining birinchi ish kunini Yediquyi rayonida sakinlar qabulidan boshladi. İsmail Gasprinskiy adına kitapxonasida qaddi asker kitoblarining prezentatsiyasi olib kechdi. Aqmejitning Ava limanida tuman sebebinden uçaklarının kelmesi ve ketmesi to'xtatildi. Bu xabarni Ava limanining matbuot xizmatida bildirdilar. 25 oktyabr kuni gece saat 3'ten başlap Aqmejit Ava limani uçaklarni Avaga Koreya qabul etib boshladi. Tuman sebebinden uçup kelmek için 5 reys tutilib qoldi. Bu Aeroflot, Globus ve Red Wings avia şirketlerinin uçakları. Aqmejitden uçup ketmek için ise 4 reys to'xtatildi. Ular Moskva ve Sochiga uçak edilir deb xabar etdilar Ava limanida. Aqmejitda Amitxon Sultanning doğanına 97 yıl to'lg'ashini munosabatining xatirat tadbiri olib kechdi. Amitxon Sultan ikki kere Sovetlar birligining qahramoni, davlat mukofotlarining laureati, nam qozongan uchuvchi sinovchi. Tadbir Amitxon Sultan maydonida olib kechdi. Tadbirda shahar sakinlari, o'jalar, studentlar, jamoat faollari, din jamiyatlari, shahar hokimiyati bo'ldilar. Böyle toplaşuvlar an'anaviy oldu. Gulchambelar qo'ygan so'ng tadbir yakunlandi. Хочу, чтобы больше дети знали об этом человеке. Очень жаль, что я его не видела ни разу, но я его люблю. Мы даже своего сыночка назвали Амитханом, в честь Амитхона Султана. Очень важно чтить эту память с поколения в поколение, чтобы наши дети тоже знали историю своего народа. Мы здесь собрались, чтобы почтить память о дважды Герое Советского Союза Амитхона Султан. Для меня этот герой является примером для молодежи. Таких мероприятий, которые мы традиционно проводим, их надо проводить не только в столице, но и, мне кажется, во многих других регионах. Я думаю, этот герой нашего времени является достойным примером молодому поколению и вообще вот многим жителям нашей республики. Qrim Tatar uchuvchisining xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar Alupka ve Kefe shaharlarida da olib kechdi. Bu vaqtda tafsilotlicha nev betiki chiqishlarimizdan boqamiz. Qrimbashi Sergey Aksyonov o'z vazifasidan Cumhuriyet Maliya xizmatining boshlig'i Pavel Tokarevni bo'shatdi. Bu vaqtda emirni Cumhuriyet hokimiyatining saytida topmoq mumkin. Vesiqaga ko'ra Tokarev o'z vazifasidan 8 noyabr kuni ketajak. Pavel Tokarev Qrim Maliya nazoratini 2014 senasining iyul oyidan yo'lboshchilik etib kelgan edi. Qrim parlamentinin spikeri Vladimir Konstantinov Fontana qasabasında 260 yerga yasalgan bala baqchasının quruculuğu nazorat etdi. Bu bina reabilitatsiya olungan grajdanlarning ehtiyojlarini yerine keltirme programmasi bo'yicha qurilgan. Konstantinovning qayd etganiga ko'ra, qurucularda problemlar cho'q, ammo ular binani yangi yilga qadar bitirmagan va'da etdilar. На это все нацелено. Мы здесь сформировали помощников, постараемся оказать всю возможную помощь для того, чтобы все-таки этот объект не сорвали. Он у нас получился и стал бы в дополнение к нашей школе, которая сегодня уже успешно функционирует. Так сказать, еще один проект запустился. Millatlararo munosabatlari komitetining yangi raisi o'zining birinchi ish kunini Yediquyi rayonida sakinlar qabulidan boshladi. Rais davlat komitetida balaban tajribaga malik bo'lgani uchun bir keredan ish ichiga kirdi. Tafsilotlicha nev betiki levhamizda. Акими Азизова эсли башла анасынен Yediquyida yaşamakta. O çok yıllar devamında öz ah hukukları için kureshti. Belli olmagan sebeplerden onun soyadı nevbet cedvelinde yok oldu. Ama endi bu sene bir aydan son o yanı evinin sahibi olacak. Я живу в общежитии. Со мной живет моя мама, 97 лет. Мы живем все это время в общежитии. Пришла узнать, в этом году я получу жилье. Сказали, ответили, что получу. Çok insanlar birinci sefer yardım sorap müracaat ettiler. Onların arasında Nadire Zinurova o yaramay şarayetlerde yaşay. Ahayı vefat etken yatakhanede su ve hızdıruf yok. Yarık tohtaf ile birile bina ise kazayı alda buluna. Herkes gitti, bir özüm kaldım. Suyum yok. Töpem ağa.
Свет болса, айды шу үйде яшарман деген көңілім бар. Нешін десеңіз, мен барма ерім жоқ баш. Мына шу себептен мында келдім. Муим бир меселенен Русия қараманы Алиме Абденанованың торуну Джевар Асанова келді. О тариф етті кетізесінің абидесі 1989 сенесінден Берли Кефе Керич yolunun yanında buluna. Ama şimdi anda Tavrida Federal yolunun kuruşulu başlanacak. Abideni başka yerge geçirmege gerek olacak. Я, как родная племянница, хочу, чтобы памятник был расположен на трассе, чтобы к нему была развязка транспортная и доступность. Bu meselenen faal surette indi avtomobil yol hizmetleri ve milletlerara münasebetler bölügü çalışmakta. Devlet Milletlerara Komitetinin yanı reisi Lenur Abduramanov hepsi müracaatlarını nezaretke aldı ve onlarını çözmege vade etti. С начала первого рабочего дня плодотворно считаем, что начинаем работу по выездам по регионам, чтобы каждый голос нашего жителя был услышан, все насущные проблемы, которые есть, и если где-то есть какие-то преграды, которыми люди не могут в той или иной части справиться, может быть, где-то органы власти не идут навстречу, либо кто-то по необъективным причинам им мешает, мы обязательно будем в каждую ситуацию вникать, выяснять и в любом случае помогать разрешить проблемы людей. Toprak damatlarını resmileştirmek, gражданlık vesihasını almak, kommunikatsiyalarının olmaması, evni korup bitirilmesi için maddi yardım. Böyle meselelerden 7 Kuyu rayonunun sakinleri müracaat ettiler. Devlet Milletlerara Komitetinin vazifesi hepsi kelgenlerini eşitmek. Böyle dep reis kaydetti. Enver Ablaziz, Dmitry Nizavoy, телеканал Millet. Алып бара Ксения Собчак якын вақытлары Русиядан ижрет етежек. Ол Лондонға кетежек, анда ол мажаклар сырасына қошылажақ ве озыны сувда балық кыбы ис етежек. Бұақта өз Facebook сәйфесінде Девлет Думасының депутаты Руслан Бальбек хабер етті. Оның айтқанына көре Собчак Қырымны Украинаға баққаны ақында сөзлері, оның бежерексі саясатшы олғаны көстере ве президентлік қошысындан имиджіне зарарсыз шыққан. Депутатының тәшібісіне көре гражданларының ихтияжларына рет еткен мемурларының әрекетлеріні қабар алма әрекетіне тенштірмей керек. Бұл денішмелер экспертлер тарафындан ұйғынланған соң Девлет Думасының топлашуында бақылажақ. На их место найдутся честные и добросовестные специалисты, которые смогут на своих местах помогать решать проблемы людей, а не создавать им новые поправки. Касаются не только работы должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, но и надзорных органов, чтобы прокурор не смог закрыть глаза на поступок госслужащего. Да, жестко, но если чиновник не понимает сам и не хочет выполнять свои обязанности, благодаря моим поправкам у него больше не будет возможности находить лазейки, как не работать. Экі Украинлы Қырымға сақты весіқаларнен кірежек олды. Армянск сыныр кечтінде сыныржылары сақты весіқаларнен Қырымға кірежек олған 25 яшлы Украинлыны яқаладылар. Бұл ақта сыныр идаресінің матбуат қызметінде хабер етелер. Яқаланған адамның айтқанларына көре Украинада паспорт қызметшілеріне бір қачпара беріп, керекли белгілеріні қоймаларына реже еткен адам. Сыныр қызметінде айтқанларына көре елінің башындан берлі Украинадан Қырымға сақты весіқалар Бунджа 60 инсан кечежек олды. Оба гражданина за нарушение режима государственной границы Российской Федерации привлечены к административной ответственности в виде штрафа согласно части 2 статьи 18.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации через государственную границу не пропущены. После соблюдения всех формальностей иностранцы переданы в руки офицеров полиции города Армянска для проведения дополнительной проверки по факту использования поддельных документов и принятия процессуальных решений. Соңғы мәліматларға көре Қырымны Русия еле бағылайжақ көпірінің құружилығы 50% бежірілгендір. Бұл ақта Қазанда болынған Русия федераль yol агентлігінің рейс муавины Игорь Астахов хабер етті. Көпір құружилық ішлері әмден асымды қарада кечіріле пысы олып секіс ерді. Ондан әвел құружилар уникаль бір іш яптылар, олар араба ве трен yol кемерлеріні көтіріп ерлештірділер. Мембұрның қайт еткенлеріне көре көпір құрылмасының бірлікте Қырымда ве Краснодарда 40 километрден зеде араба көпірісіне келген yol ясала.
Нижнегорск районында олған янгындан 2 инсан құртарылды. Михайловка көйінде чоқ қатлы F яны башланғаны ақында хабер етілген еді. Февкуледе назырлығының матбуат қызметінде білдіргенлеріне көре құртарыcılar янгындан 2 адамны чықардылар ве 15 сәкіні тахлие еттілер. Кефеде Приморский қасапасында yol қазасы нәтижесінде Рено арабасы электрик теллер кешкен терекні йықты. Бұл ақта Февкуледе назырлығының матбуат қызметінде хабер еттілер. Yol қазасы бүгін геже саат 1-де олып кешті. Айдавжыға психологик ярдым көстерілді, тіби ярдымдан есе о өрет етті. Февкуледе үшлер назыры Сергей Шаховның айтқанларына көре, елінің башындан берлі Қырымда құртарыcılar 350 кере қаза нәтижелеріні йоқ етмеге шыққан еділер. Соңғы заман ішінде Қырымда ішсізлік севесі пашаған мекте. Бүгін бұл ақта конференция девамында Қырымның ішінен темін етме меркезінің мүдері Сергей Бродовский айтты. Ішінен темін етмек севесі есе 67% тешкіл етті. Бродовский атқанына көре бұтын Русейде іш порталында Қырым іш темін етіжілер тарафындан 14.788 іш ері көстірілгендір. Ақшам кеч олғанда жемиет нақлиесінде евге қайтмаға пек қиын. Шер маршруткасында бош ер тапмақның аман-аман чересі yok. Қырым пайтақында нақлие или меселе не вақыт ве насыл етіп чезілежегіні мұхбирміз Энвер Аблезис біле. Саба өйле яда ақшам олсын әпсі бір пайтақтымызның маршруткаларында ер тапма қолай дегел. Дұрақларда автобуслар кеби адамлар иле толы, ама башқа чаре yok бойле сықынып кетмек керек ола. Керчектен де бош ерлер тек сонки дұрақларда пейда ола. Бірқач ел девамында жемиет нақлиесі иле меселе сонуна жечезілмей. Кемер маршрутларда автобуслар етішмей, башқалары ақшам сайын қатнамайлар. Кемерде инсанлар такси чағырмаға мечбур олалар. Вот посмотрите, какая давка. Маршрутки не подъезжают. Мы бежим вот прямо по дороге между маршруткой и ограждением. Еду с ребенком в школу утром, в обед я ее забираю, сейчас я ездила в больницу. И вот я заняла очередь, я стою, жду очередь. Ну вот 6-7, а потом уже начинается затруднение. После 7 вечера не могу уехать домой, потому что они после 7 вечера не ходят в маршрутки. Письма мы пишем. Требования тоже на сайте выставляются, фотографии мы уже тоже неоднократно размещали, какая у нас дорога. И, конечно, хотим, чтобы больше было маршрутов. Ахмезжет мемориятенде айттылар ки, елнын сонуна же 20 яны маршрут қошылажақ ве буюк он айтлы автобуслар қатнайжақ. Кележек сенінің башында да 25 маршрут қошмаға ниет етелер. Эски тар маршруткаларны исе алып ташлайжақлар, чунки олар соқақларда кедер етелер. Сегодня рейды идут, это все наследие еще маршрутной сети Украины. Ее с тех пор не меняли, уточняли, улучшали. Я вот только что спросил при вас, что когда будет новая маршрутная сеть. Она должна прийти по заказу, оплаченному администрации в конце ноября. Это новая маршрутная сеть, которая предусмотрена как маршруты новые, так и новые автобусы. Тыхынтылар, яни пробкалар себебінден инсанлар или толу маршруткаларда кетмек да ağır oldu. Yaxın vaqытта меркези базар янындаки арабалар мейданындан Субхи соқағына чықмаға рұқсет берілежек. Бұл қарар Кирова соқағындаки кергенлікні енгеліштірер, деп қайды телер мемориетте. Энвер Аблезис, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Болғанақ мектебінде 96 китабны бақшыш етілді. Әренкле нешірлеріні 5-11 сынып талебелері ве ұжалар үшін тақдим еттілер. Бұақтан Эрман Тарсинова тариф етежек. Хорошие книги завезли, так много сказок, все интересно. Едінші сынып талебесі бешер сыныпташлары еле китапханеге келді. Бүгін оларның мектебіне медиамеркез туған тілімізде китапларны идея етті. Бешер укумаға севе, ама кемерде бұна вақыт еттішмей. Эдебиятны чоқысы вақыт мектеп китапханесінден ала оның үшін тақдим намеден сон о бірден яны китапларны сайфелеп башлады. Все из нас тут считают, что важно учить свой родной язык, ведь это не раз в нашей жизни поможет. Ведь Крым — это наша родина. Очень хорошие книги, раскрашенные обложки, очень красивые. Шрифт большой, очень удобно читать. И очень много сказок, рассказов разных.
Бу окуф муассисаны бүгүн 96 китап кетирилди. Эксериалда бу кырым-татар муаллифлеринин китаплары, эмди кырым-татар тилине тиржиме этилген рус классиклеринин китаплары бар. Медиа центрнин максаты бу ана тилинде чыккан китаплары чоксунча милли мектеплere yetiştirip alıp gidip vermek için. Bizim işimizde büyük yardım Kırım-Tatar yazıcıların azalarından görülüyor. Onlar bizden beraber katnayıp kendi icadi yollar hakkında tarif ettiler ve hocalara, ballara büyük yardım oluyor. Ana dilini öğrenmek bu bugünkü günde pek büyük iş. Яны китаплар учалар ишинде ярдым көстерерлер. Талебилер исе ренкливе парлах китапларны мерах или ограничеклер, эминлер нешерджилер. Тагдым намекити шатында милли газеталарга ве мечмуаларга абуне девам эткени ахта хатырлаттылар. Бу сене яны дунья 100 яшыны толдура. Бу нешернин реберлери ярым аданын мектеплерине барып, талебилерге тарих ахта икая этмеге карар алдылар. Эсас максат абунежилернин sayısını artırmak. Tirajımız mesela ana tilinde çıkan gazetamızın tirajı ne kadar yüksek olsa, ne kadar artsa, bu da Kırım Tatar tili Kırım'da yaşayacak, inkişaf edeceğinden bir göstergeçtir. Ve tabii ki biz çok memnunuz. Böyle bir fırsattan faydalanıp türlü mekteplerine, türlü rayonlarını ziyaret edip halkımızı bir daha korup, halkımızın nasıl diyeyim konuşup, onların fikirlerini bilip, özümüzün maksatlarımızı anlatıp, inşallah o maksatlarımıza erişirmiz. Яны китапларынын тагдымнамесинде зиманеви шаарлер де булуна. Бүгүн тедбирге язычылар бирлигинин азасы Эльмара Мустафа болду. О өз китабыны тагдым этти ve bir kaç şerini okudu. Eğer ateş olsaydım, yalanını, pahalılıkını, yüreklerde yamanlıkını yakarda kul eteredim. Kırım'ın eposu milli mekteplері yakın vaqıta яны китапларны elde etecekler, dep vade ettiler Media Merkezinin hadimleri. Bulgana Koyunden Neriman Tarsinova ve Ivan Евдокимов, Millet Teлеканалы. Исмаил Гаспринский adına kitapxanesinde Qadı Asker kitaplarının prezentaciyası olup geçti. Qadı Asker kitaplarında 17. asırdan başlap 20. asırga kadar gemi kuruculuğu, yer paylaşığı, aile ayakları gibi ve daha çoktan çok malumatlar o saksını tapkan eken. Я работаю над историей крымско-татарского языка, то есть как он складывался. И немаловажную роль в этой книге будет играть язык именно вот этих крымско-татарских сизжилей. Я там их обязательно покажу, там, где звучит вот тюркская речь, тюркская лексика, в качестве примеров, я их там обязательно покажу. Bu kitap Qadı Asker defterlerinin birinci neşridir. Bu nusxada transliterasiya ve tercüme olungan metinler, şariat qadılarının yazıları, Arap tilinden kirgen sözlerinin lugati, şer ve koylarının adları ile cedvelleri ve metinlerinin asıl nusxalarından yapılgan resimler gösterilgendir. Bu kitap Bekir Çobanzade adına Xariyev onun teşebbüsü ile neşr olungandır. Ben belesem bizim milletimiz için bugün de büyük bayram. Böyle kitap daha çıkmagan edi. Eğer de men yanılmasam, herhalde aklıma gelmişindi. Böyle şekilde, böyle güçte, hem bunun derecesi, hem tışkı şekilde. Böyle şekilde çıkanda öyle kitap men hatırlap olamayım. Böylelikle yanımız sonuna yettim. Ben sizge iyi akşamlar dileyim. Evlerinizge daima iyi haberler gelsin. Bizle olunuz.